mbivuge cyane. Umuntu ahanurirwa ari uko yakanze akanyenyeri. Ubuhanuzi bugeze kuri momo, bugeze mu gukandira akanyenyeri. Yego. Nta handi ndabona aho umuhungu usirimba atendeka abakobwa 4 bari mu mahanga, umwe amwohereza telefone, umwe amwohereza amafaranga, umwe amwishyura inzu yo gukodesha, bose ntawe azashaka. Nta handi ni muri isi. Akajya ava mu kazi rimwe aje mu kabiri aje mu gatatu, amwohereza status ngo ni jewe ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana, ndasirimba, ndi umuyumbe. Ari muri ibyo ngibyo. Ubwami bw'Imana burabegereye. Yego. Vuga iki? Sindabona ikindi kinyejana aho abashumba basezeranya abantu bazi n'abagore babo n'abagabo babo ba mbere bakiriho. Yego. Dunia. Birahari. Dunia. Ntararekana n'undi mugabo ntibarana divorce ngo birangire, akaja mu rusengero bakamusezeranya. Imperuka. Yego. Sodoma kibazo gikomeye mu banyamasengesho. Niho honyine usanga abahanuzi b'ibinyoma. Umuntu wese waryamye warose ngo Imana yamubwiye, sakareba bene wacu b'Abanyarwanda. Umuntu wese ngo narose ngo mbaye ndya, ngo iyo umuntu arose ahaye arya, babahaye n'ibisobanuro ntazo mwabikuye. Ngo narose ngo twagiye mu bukwe kwa runaka, ngo ubwo harimo umugeni. None wavuga umugeni, twebwe tukumva yuko hari umugeni bagiye gukora ubukwe bwiza, ngo ubuze ko umuntu agiye gupfa muri urwo rugo. Ngo nabonye muri bo hari umuntu wambaye imyenda y'umweru, ngo ubwo arapfuye. Ninde wabikubwiye? Hari abantu hano bateye abantu ubwoba, nibo banyamasengesho ngo bajya bajyama bakarota ngo uriya muntu uko namubonye ngo araketse, wowe uraketse. Bene abo bantu bayobeje abantu bose ngo baza basobanura inzozi n'amandiko. Buriya menshi ni fake. Mumbwira abantu ngo ni fake, ayo mandiko ni fake menshi. Umuntu wese utitiye ngo arandika ibitavuga, Imana iba mu bitavuga. Undi impano y'amandiko ntibaho kenshi, tiza kenshi, tizi zidafite uyisobanura. Munyemerere dusome icanditswe. Mubinyemereye uwo bitagoye, ufite amaguru ahaguruke dusome ico canditswe duhagaze, hanyuma tukiganireho. Abo twatangiranye ku cyumweru nababwiye yuko mfite Nehemiya cyane, n'ubu niwe ngiye gusomamo, kandi nabashishikarije yuko tuzasoma igitabo cya Nehemiya kubera impamvu nyinshi. Uno munsi ndavuga yindi kuzo navuze ku cyumweru materaniro yacu ko ari 3, n'ikindi gihe nzagenda mbigarukaho kugeza igihe nzagukundisha Nehemiya. Bwira mugenzi we ngo Bishop arashaka kugukundisha Nehemiya. Arashaka kugukundisha igitabo cya Nehemiya, ukakigira icawe kandi ugakora nkawe. Nehemiya igice cya mbere ndasoma umurongo wa 4 ngere ku murongo wa 11. Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4 kugera ku murongo wa 11. Bibiliya iravuze ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa, sengera imbere Imana nyirijuru, imbere y'Imana nyirijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyirijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomeza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, sabira abagaragu bawe b'Abisirayeli. Natura ibyaha Abisirayeli twagukoreye, ni koko jewe n'inzu ya data twaragucumuye.
twagukiraniweho cyane kandi nitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe, ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti, nimucumura nzabatataniriza mu mahanga. Kandi uti, ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanje mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi, nzabakurayo mbateranye mbazane aho nitoranirije, nkatuza izina ryanje. Abo nibo bagaragu bawe n'abantu wacunguje ububasha bwawe bwinshi n'amaboko yawe akomeye. Nyagasani ndakwinginze, tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe, nuko abagaragu bawe bishimira kubaha izina ryawe. None uwo umugaragu wawe umugisha, umuhe no kugirirwa imbabazi n'uyu mugabo. Kandi ubwo nari umuziritsi wa vino y'umwami. Mwakira ijambo ry'Imana. Nari umuziritsi wa vino y'umwami. Asenga ririya sengesho Nehemiya, ararangije avuga CV yiwe, ibyo yakoraga. Icyo kintu ndagikunze kabisa. Kuba uri umuziritsi w'umwami ugakora iri sengesho. Umuziritsi w'umwami ni ijambo mutumvise cyane. Niwe chef protocol wamenyaga icyo umwami arya, akamenya icyo umwami anywa. Bivuga ngo niwe muntu uretse umugore w'umwami wa kabiri wari wegereye umwami. Niko n'ubundi bimeze. Umuntu wa mbere ukwegereye n'uwo mwashakanye, uwa kabiri ku bayobozi ni uyu nguyu. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku murimo w'abanyamasengesho n'abashumba, kandi ndavuga amagambo akomeye. Niko mpaye numva abanyamasengesho, abashumba duhuriyeho, uwo kwambutsa ubwoko mu masezerano yabwo. Iryo jambo ushaka kuvuga, kwambutsa ibihugu mu masezerano yabyo, kwambutsa imiryango mu masezerano yayo, kwambutsa abantu mu masezerano yabo. Cyumvikanye? Kwambutsa ubwoko mu masezerano, tukambutsa ibihugu mu masezerano, tukambutsa imiryango mu masezerano, tukinjiza abantu mu masezerano yabo. Usomye igitabo cya Nehemiya, singiye kugikomantaho none kuko nababwiye ko nzagenda nkigarukaho, ndavuga gusa ririya jambo rimwe. Kiratangaje cyane. Harimo ibintu nka 6 byabaye muri kiriya gitabo. Icambere, Nehemiya yamenye ikibazo. Icya kabiri, Nehemiya arasenga. Icya gatatu, Nehemiya yegera abafite ububasha, aba influencers, abantu akeneyeho serivisi zitandukanye, harimo n'umwami, harimo n'abandi azakenera. Icya kane, akora assessment, akora survey, asura inkike, amenya neza ido nido na detaye, akora anatomy y'ibibazo. Akora scanning, arazoominga, amenya. Buriya hari ibintu tumenyera hejuru, n'ubu social media yatureze nabi. Iri mu kuduha ibintu byo hejuru, ntiduha ibintu byimbitse. Ugafatira akantu hejuru, ugahita ukonkliwa, ukumva akantu gato, umuntu ukamuklasa. Tuzamura Imana yacu ibiganza, dukomere Imana yacu amashi. Nehemiya akora assessment. Icyo ni icya kane. Icya gatanu, Nehemiya akora vision casting. Afata vision arayisharinga, ayiheza abantu
bakenewe kugira ngo ibe implemented, izashirwe mu bikorwa. Abantu benshi bagira inzozi ariko ntibagira uburyo, ntibashoboye gukastinga vision. Bari ibyo bumva bakora ariko babuze abantu baganira kugira ngo babafashe kugira ngo iyo vision bayishyire muri gahunda, bayishyire ku murongo, bayikastinge, bayilaunching. By the way, ku cyumweru nzalaunching ibitabo 2 ndabatumiye. Baze kuba hapfishe, ndumva atari ngombwa cyane ko mbivugaho cyane, bizivugira kuri uriya munsi kandi uzaba ari umunsi mwiza nawe ubonye. 6, amaze gusharinga vision, amaze gukastinga vision, Nehemiya aja mu gikorwa, atangira gukora. Ibyo bintu byumvise neza, ubuzima bwawe bwohinduka. Kumenya ikibazo mbere yuko abandi bakibona. Amaso ya ba Mariya muribuka mu bwo bw'Ikana y'i Galilaya, niwe muntu wegera Yesu aramubwira ati Yesu ga habaye ikibazo, nta vino bafite. Hajya ni ruboneka karibu, ndabona na Bea karibu, ngira ngo n'abantu tutabana hano. Nta vino bafite. Bivuga ngo yabonye ikibazo. Nari mbabwiye ngo cya kabiri, abona bidahagije arasenga. Niho ngiye kuvuga none, ibindi sinki bivuze nazivuze zira ngikoreshe 3, nizajya mbona umwanya nzajya ngenda nzigarukaho. Noneho mvuga ngo arasenga. Bwira mugenzi wawe ngo Nehemiya arasenga. Kimwe mu bintu bitangaje za Marse mu buzima bwanje ni ukubona umuziritsi w'umwami wa vino yiwe asenga kugeza igihe isengesho yasenze ryandikwa rikatugeraho nyuma y'imyaka 1000. Ni ukuvuga ngo iri sengesho tugomba kuryigiraho. Abantu benshi basenga batarabona imirimo, abantu benshi basenga ari abashomeri, abantu benshi basenga bakiba muri Afrika, abantu benshi basenga bafite ibyo babuze, abantu benshi baje imbere y'umwami bagiye gusaba ibiryo, bamara kubibona kugira ngo azongere asenge. Umurimo wo kwambutsa ubwoko mu masezerano, wo kwambutsa ibihugu mu masezerano, wo kwambutsa imiryango mu masezerano, umurimo wo guheka abantu ukabageza muri Kanani yabo, mu by'Imana yabavuzeho. N'umurimo umuntu atakora atasenze, kandi n'umurimo w'abantu babiri, n'umurimo w'abatambyi n'abanyamasengesho. Niyo mpamvu nimwumva none ndeye amabuye ku batambyi mu byumve. Mabwira iki kintu, kera hari ibintu byabwirwaga ba nyirabyo bonyine. Haba hari amakosa mu bashumba ukayabwira abashumba mwiherereye. Haba hari abanyamasengesho n'abayumbe, mukaja mu cyumba cy'abayumbe mukabakubita ibikucu, mukavamo byarangiye mugatengeneza. Niko byabaga bimeze. None ubu siko bimeze. Impamvu bitakimeze ko niki nuko social media iduha ibibera mu byumba by'abashumba, ikazana intambara z'abashumba, ikazana intambara z'abanyamasengesho, ikazana ibibazo by'imiryango, byose yabishyize hazarani. Birya twahoraga duhishira mu byumba abana bacu b'imyaka mitoya 6, 8, 13 bajya kuri internet bakabyumvira aho ngaho. Kubera iyo mpamvu rero ku gatuti rimwe na rimwe iyo hari ibyo bibazo tugomba kubivugaho, tukamenya n'ibyo dusengera, tukabyadressinga. Ubundi hari ibyo umuntu yagombye kujya abwira abashumba muri retrete yabo, mukavayo sibyo, ariko byageze hanze. None se iyo bavuga ngo umushumba yateye inda, iyo bavuga ngo umushumba amafoto ye ari kuri social media yambaye ubusa, ko murabona hari ibyo tukiramira ba nimo ndabaza, hari ibyo tukiramira abahetsi b'amasezerano y'ubwoko n'ibihugu n'imiryango n'abantu. Vuga iki kintu, Nehemiya
we yahetse amasezerano y'ubwoko bwabo. Twebwe navuze ngo turareba ibihugu, turebe imiryango, turebe n'abantu. Kubera ko ubwoko bwabo Imana yarantangaje, niyo yaremye abantu uko bameze, ibashira mu byiciro babamo, ibaheza ingabano. Irababwira ngo mwebwe abarunaka ndi muzarenga ahangaha. Igitangaje, mujye mureba ku rugero rwa Israel na Palestine. Ubundi paseri yagezeyo, urebye bamwe n'abandi batavuze indimi zabo, uri umunyamahanga ndiwo batandukanya. Ninko abahutu n'abatutsi, ninka abanyankore n'abatutsi, ninka abanyakenya n'abasomali, ndiwo bareba ngo batandukanye. Tubanze tukivuge gutyo, tukivuge na neza. Ubundi Satani ni ubwira abantu ngo baratandukanye, ariko murebe ukunda Imana yaturemye. Nubwo yaturemeye imbago z'ibihugu, ndiwo reba umuntu umutandukanye. Ntiwamenye umunyekongo n'umukongomani uvuga ikinyarwanda n'umunyarwanda n'umurundi, siko bimeze ba? Ariko Imana iravuga ngo hari imbago. Nubwo abanyisraeli n'abapalestine basa, utobatandukanya mu shusho, bamwe bagiraho baba, abandi bagiraho baba. Hanyuma iravuga ngo mwebwe abanyisraeli, ahantu mwari mwagiye mugomba kugaruka, kandi kugaruka kwanyu Nehemiya azabigiramo uruhare. Ibi ndabivuga cyane kubera yuko ikintu gitangaje kidasanzwe, hari ubuhanuzi deja bwari buriho mu gihe cya Yoshua buvuga ngo abantu bazambutse ubwoko mu masezerano, bazabujyana mu gihugu cy'isezerano, ni abatambyi. Hagira usomera, uze gufata Bibiliya Konfi, uraza gusoma cyane, cyangwa undi muntu usoma vuba, asomere Yoshua 3:14 kugera kuri 17. Yoshua 3:14 kugera ku murongo wa 17. Nimo ndavuga ngo abatambyi n'abanyamasengesho nibo bambutse abantu mu masezerano yabo. Yoshua 3:14 umurongo wa 17. Twumva uko Imana yari yarabwiye Yoshua. Ayo makuru niyo Nehemiya yakurikiranye asubira iwabo. Yoshua 3:17 14. Nuko abantu bava mu mahema yabo, abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano. Bakurikira abatambyi bagomba kubagenda imbere, bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. naho kugira ngo bambukane, abantu babambutse. Mu yandi magambo, mukomeze musomegera ku murongo wa 17. Imana yari yaratanze isezerano yuko bazambuka bakajya mu gihugu cy'isezerano, bakava hakuno ya Yorodani, bakambuka Yorodani bakagera i Kanani wabo. Imana ibwira Yoshua uburyo abantu bazambuka Yorodani itoroshe, ntawo yikandagiramo ngo agende byoroshe. Imana itanga gahunda y'uburyo izakamya amazi ikayahagarika, bakambukira ahumutse. Bivuga iki? Bivuga ngo abatambyi niyo kategori ya mbere yambutse abantu. Niyo ngiye kuvugaho, mvuge n'abanyamasengesho bambutse abantu. Twigire kuri Nehemiya. Kwambutsa abantu kw'abatambyi byarabaye kandi byakozwe neza mu buryo bw'ibitangaza. Ariko ndebye abatambyi ba none, nkareba n'abantu bagomba kwambuka mu masezerano, kareba imiryango igomba kwambuka mu masezerano, kareba amoko agomba kwambuka mu masezerano, kareba ibihugu bigomba kwambuka mu masezerano. Igitangaje ni iki ngiki, leta zakoze neza ahantu henshi, harimo hano. Iyo mvuze za leta zakoze neza, njya mvuga iyo mu Rwanda kuko niyo nzi ko turaserebra imyaka 30, ibintu byinshi birivugira, kandi koko niko bimeze. Kuwa mbere tuzabihamya, siko bimeze, biravuga. Birasaba yuko mbivuga ba abayobozi bakora ibyo bagomba gukora. Ikibazo ni ukuvuga ngo se abatambyi nabo bakoze ibyo bagomba gukora kugira ngo abantu bambuke. Aho ntidukeneye gusenga nka Nehemiya dusabira abatambyi n'abanyamasengesho kubera yuko ari uruhare rwabo rutarakorwa neza.
reka mbabwire ibintu maze iminsi ntekereza kuri kategori y'abashumba, atari ukubasebya, ari ukugira ngo tumenye nuko tubasengera, ari no kugira ngo kuko bigenda bivugwa n'ubundi duhura nabyo. Icambere, dufite abashumba koko bagira iryo zina. Kimwe kijya kintangaza nuko umuntu akora ibitari byo bashumba agakomeza kwitwa umushumba, umureba atakiri n'umukirisitu pe. Bivuge cyane, bijya bintangaza iyo bavuga ngo umushumba runaka ugira YouTube imeze gutya, wiri gutuka utongana usebza n'uwo muhamagaro, ariko abantu bakavuga ngo umushumba runaka. Ese iyo umuntu atakira umunyeshuri azakomeza kwitwa umunyeshuri? None umushumba utagira itorero, utagira abakristo, utagira hashumbye, kuki bajye bamwita umushumba? Gitangaje, umuntu arakubwira ngo nje ngo umushumba wanje ngo nuwo kuri YouTube, kandi aruwigeze ambwira ngo impamvu nkundu ya mushumba ngo agira ibikomere inkanje. Umuntu ubikomere ndiyo mushumba abandi, uretse gusa gukomeza kugutoneka ntakomora, ni ukuvuga ngo azajya avuga ibyubamo. Uwo si umushumba. Umushumba si umunyabikomere. Umushumba ni umuntu wakize ibikomere agafasha abandi kubikira. Ni umuntu wavuye ahantu akagera ahantu agafasha abandi kuhagera, akambutsa dukomere Imana yacu amashyi. Abashumba basubiye inyuma, bakenyerera ku biheko, batebereza ku biheko, ariko bagakomeza kwitwa abashumba. Yakwambutsa se mu masezerano? Abashumba bagiye muri politike ku buryo utavangura we n'umunyapolitike wa opposition kandi mbi. Igitangaje, bashyiraho na za YouTube. Turacyabita abashumba unfortunately. Bakavuga ngo iyi ni YouTube y'umushumba runaka, wayumva ukarwara isereri. Ahagurukira gutuka abantu, azasebya ibihugu, azasebya abayobozi, ariko akavuga ngo ni umupastori wahehe. Mu gitondo, ku manywa na nimugoroba, avuga amatiku, avuga politike, avuga iby'intambara. Yashyizeho YouTube itwika muri ubwo buryo. N'ubwo buzima bayemo, dusigaye ngira isoni zo kwitwa umushumba. N'ukuri intambara mu matorero, abantu zabayeho ko abantu bo muri quartier batuye mu muhana aribo bicara ngo bige ibibazo by'abashumba. Abashumba bakoze inama yo kuja gufungisha abagenzi babo, ko ndababwiraga amakuru ahari kugira ngo twumve uburyo tugomba kwitwara, icyo twigira kuri Nehemiya. Bene abo bantu ni abantu bokora ikintu icyo ari cyo cyose, kuko ntiwofungisha mugenzi wawe umuziza itorero, ntiwokwiba itorero rya mugenzi, ntacyo wotinya. Imana itubabarire, Imana iduhagurukiriza abantu nka ba Nehemiya, baziririra ibihugu, baririra ubwoko, baririra imiryango, baririra abantu, bavuge ngo Mana duha abantu bazima bafite umuhamagaro nyawo, bazi icyo bashinzwe mu gihugu. Dufite abashumba bacuye abagore b'abantu bagihari. Bacuye abapfakazi bo muri quartier yose, bafashe abapfakazi bo mu miryango, bababyarira umwana wa mbere n'uwa kenshi, babana gutyo, bajya mu ntama zabo. Ko nivuga aya magambo, timwanga abashumba, ahubwo bibashyire mu mutima wo kumenya uburyo dusenga.
kandi twige ntitugakore nk'abo ngabo. Ikibazo gikomeye aho umuntu yinjira bakavuga ngo nguriyaga ntazavugwa ni umugore wa mushumba, wabivuga ngo uratonetse ngo uraba ntiboguha agatuti ntabakivuga icyaha mu rusengero. Nyamara Nehemiya arimo asana mu marembo yasanye, hari irembo ry'imyanda, hari irembo ry'imyanda. Hari ahantu abantu bagomba guhagarara bagakura pubere mu nzu y'Imana, bagakora isuku mu nzu y'Imana, imitima ikaba mizima, abantu bagasubira mu gitereko, mwuka w'Imana agakora. Dukomere Imana yacu amashyi. Ubu iyo ubwirije ku cyaha baraguhiga bakaguhagurukiriza ubwana bwo kuri YouTube, bugutuka bugusebya bucamo utuvideo kuko wavuze ibyo badashaka kumva. Biravuga ngo mu gihe cy'imperuka ngo bazihagurukiriza abashaka, abavuga ibyo bashaka, abatababwira ibyaha, abababwira development, ababwira amasezerano y'ibicukuri, y'ibicupuri, amasezerano y'ibicupuri, ababwira ngo nimuhaguruke mufate ubusa, mufate mu kirere, mufate imigisha. Nyamara ijambo ry'Imana ni ukuri. Reka dukomere Imana yaha. Imana yacu iracyari Imana ikiranuka, Imana yacu iracyari Imana ifuha, Imana yacu iracyari Imana yanga icyaha, Imana yacu si Imana ikinishwa, ni Imana y'urukundo virigire, ariko ni n'Imana ikiranuka. Nyamara urufatiro rw'Imana ruracakomeye ngo rwanditsweho ngo iki, ngo abantu bubaha Imana bave mubi. Imana izabaye, hari abayitirirwa batarabaye. Mvuga iki? Abari muri process ziremereye, aburira inkuta z'ija Mexique, none ngo babivuga ngo ukoze uteye ibuye ku karere. Nyamara sibza abashumba, biriya sibza abashumba kabisa, sibza abashumba. Hari inkuta zo kurirwa na kategori runaka, ariko hari inzira nyabagendwa zababereye abandi role models. Iyi Imana yagushyiriye umutwaro kujya gukora ahantu, igigucira n'inzira. Twigire kuri Nehemiya. Umunsi Imana yamagara Nehemiya ari umuziritsi wa vino. Niba hari umuntu wari ufite misi ikomeye ni Nehemiya. Kuba uri umunyagano ukavuga ngo urasubira iwanyu, barakwibesheho bakakugira umuntu wa mbere protokole w'umuyobozi, hanyuma ukabwira ngo ndagiye, sabzaga ushaka iminsi 52 kugira ngo je kugira gute gusana inkeke n'indagiza zagaruka mu kazi. Umwami amase buriya wari muri bari abantu narimba arimo, ukutugutunza wari muri bari abantu narimba arimo. Waje ryari mu gihe cya Ezra se mukiyegi, tubwira igihe mwahunze ryari. Ariko kubera uburyo yitwaraga, kubera uburyo yamurebaga, kubera igikundiro cy'Uwiteka, kubera ukuboko kw'Uwiteka kwabaga hejuru ye, umwami aramubwira ngo urwandiko ndarusinya. Aramubwira ngo urarusinye, ariko hari ibindi nkeneye yuko umva n'urwandiko ruzatuma Azafu anyemera kujya gutema ishyamba, kugira ngo mbone imbaho zizatuma sana amarembo. Aramubwira ngo iryo shamba uzariteme, ugende ukora akazi Imana yakubwiye. Imana nikohereza ahantu izagucira inzira. Ikizakwereka yuko uri kumwe n'Imana ni inzira izagucira. Ntabwo Imana yoguye ko ryo gukora mu gihugu bakwimyemo visa kugira ngo uje gusesera unyure mu si Imana ikujanyeyo. Ndabigeraho. Dukomere Imana yacu amashyi. Hari process zitakagombye kubamo abana b'Imana, hari process zitagombye kubamo abashumba. Wari wabona umuntu ufunga urusengero mu gitondo agasiga urusengero rwose akaja muri process y'imyaka,
agashaka ngo aza akomeze kwitwa yuko ari umushumba. Ntukiri umushumba, uri muri process. Bibaye byiza wogera ahantu ukanatuza, wasize umuhamagaro. Ibindi kenshi usanga abantu bene abantu ashika nanda kavuga ngo jewe ngo sinurubura, ngo sinirubura kubera yuko ntegereje ko ntangira hano. Oya, wasize ibyuzuye. Banza ufata umwanya usenge, wibaze umuhamagaro, wibaze ku muhamagaro. Simvuze ko Imana itakohereza umuntu ahantu hashasha, sico mvuze. Ngo ndavuze ngo abenshi si Imana ibohereza. Abanya masengesho mbagezeho nabo. Hagira usomera Yeremiya 29 umurongo wa 7 ugera ku wa 9. Abatamzi basize hariya. Yeremiya 29 umurongo wa 7 ugera ku wa 9. Kandi umurwa nategetse ko bazabajyanaho, uriya murwa muzahungiramo, aho niho Nehemiya yarari. Icyo gihe Yeremiya yarabihanuraga bitaraba. muri imbohe muzawushakire kuba amahoro, muzawusabira amahoro, muwusabire kuwiteka, kuko amahoro yaho namwe muzagira amahoro. nihagira amahoro aho hantu mwahungiye namwe muzagira amahoro. Uko ni kuwiteka nyiringabo y'Imana Israel ivuga iti. Kira aho ngaho abantu benshi ba muri process nibibera mu bihugu barimo biza bisa nkaho bitabareba. Njya mbigera hano kavuga ngo abanyakenya bafite ibibazo, bigasa nkaho ari by'abanyakenya kandi ariyo batuye. Tibafata n'umwanya ngo babisengere, tibawusabira amahoro. Bisubiremo ko barasengera process, ko barasengera amadosiye yabo. Aho saho ngaho mpaye mvuga gusa kandi ntawe nahagurukiye. Ariko nshaka kuvuga ngo ahantu hose umuntu Imana izamushira ujye wasengera nk'uhari. Ni wisanga mu gihugu ujye ugihagararamo nk'uhari, ugikoreremo nk'uhari, ugikore imishinga nk'uhari, ugisengere nk'uhari, ugikunde nk'uwagihawe, wicara utuze kugeza igihe Imana izakujyana mu kindi. Uzi ko hari abantu batuye mu bihugu bamara imyaka 30 basanga bari muri ya transit. Aho hantu ahora hambiriye kandi nta wahayagenda, ntakora, ntagisengera igihugu, ntagihesha umugisha, ahubwo aza kivuma. Komeza usome. Ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira, ntimukemere ko abanyamasengesho b'abahanuzi bo muri mwebwe babahanurira n'abapfumu banyu bakabayobya, bagakora ikintu cy'igipfumu no kuyobya abantu. kandi ntimukite ku nzozi mujye murota, kandi izo nzozi muri mukurota ntimukajye muziha agaciro, kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye. barabahanurira ibinyoma mu izina rya. Rekeraho mbabwire utwo tuntu ko ari dutatu. Babwire ubupfumu bwaje mu nzu y'Imana, babwire inzozi z'amadayimoni zahindutse amajwi y'Imana, babwire abantu bahanura mu izina ritari ry'Imana kandi bitwikira izina ry'Imana. Kibazo gikomeye mu banyamasengesho niho honyine usanga abahanuzi b'ibinyoma. Umuntu wese waryamye warose ngo Imana yamubwiye, sakareba bene wacu b'Abanyarwanda. Umuntu wese ngo narose ngo mbaye ndya, ngo uyu umuntu arose ahaye arya, babahaye n'ibisobanuro ntazo mwabikuye. Ngo narose ngo twagiye mu bukwe kwa runaka, ngo ubwo harimo umugeni. None wavuga umugeni, twebwe gatukumva yuko hari umugeni bagiye gukora ubukwe bwiza, ngo buvuze ko umuntu agiye gupfa muri urwo rugo. Ngo nabonye muri bo hari umuntu wambaye imyenda y'umweru, ngo ubwo arapfuye. Ninde wabikubwiye? Babwire ni ryari Imana ivugira mu nzozi zipfuye ngizo? Imana ni idebe ku buryo itokubwira amagambo asobanutse ikajya ivuga ko umuntu agiye kugenda yerekana ko yambaye umwenda w'umweru ari mu bukwe. Ni hehe muri Bibiliya umuntu yarose umuntu ari mu birori bikavuga ko yapfuye? None se Daniel ari muri gereza
ntawe yanuriye akamubwira ngo nkubonye ibwami, nkubonye usubira mu kazi, nkubonye useruva. Biriya si ibirori yari amubwiye. Umwami bamuseruva mu birori, si yari amuhanuriye ba? None ni urupfu rwagezeyo. Kubera iki akantu? Hari abantu hano bateye abantu ubwoba, nibo banyamasengesho, ngo bajya bajyama bakarota ngo uriya muntu uko namubonye ngo araketse. Wowe uraketse. Ngo nabonye afata mikrofone ngo ntiyagira umusubiza. None biterwa n'icyo yavugaga. Uko muransubiza simbaye mvuga. Ubundi iyo Imana iguhaye mikrofone si ngombwa ko bagusubiza, ahubwo barumva. Iyo umbwira ngo ntawamwumvaga, ari ngo wavuze ngo buriya ngo bivuze yuko ngo afite umwuka w'abadayimoni. Uraketse, uri mu buyobe. Musengera abanyamasengesho bacu bamenye icyo bagomba gukora, bamenye icyo Imana ivuga, bamenye icyo Imana igitangaza cyabaye. Bene abo bantu bayobeje abantu bose ngo baza basobanura inzozi n'amandiko. Buriya menshi ni fake. Mumbwira abantu ngo ni fake, ayo mandiko ni fake menshi. Umuntu wese utitiye ngo arandika ibitavuga, Imana iba mu bitavuga. Ubundi impano y'amandiko ntibaho kenshi, tiza kenshi, tizi zidafite uyisobanura. Muri 2007 ntwaye imodoka mvuye hariya Sonatube zamuka mu muhanda w'amabuye. Ubu ngira ngo wabaye essence unique, uza ahantu hano uza ku Gisimenti. Ukuboko kwanje kwarafashwe, numva hajemo amandiko, ndayumva rwose. Ukuboko kuramzimbana, ndakumva, nakureba nkabona gutandukanye n'andi. Twaye imodoka ndahagarara, nandika ku gapapuro, nabuze icyo nandika kandi kwimoso, ngashyira mu mufuka. None Imana sinzi ikintu kibaye, ibi bintu bimfashe. Nahoraga mpinga amandiko, iki kirabaye. Ntikiba kenshi, ahari hari impamvu sinjya nyasobanura. Nubona ko ari ngombwa urampa amakuru yayo, ndaza. Ntaragera Gisimenti, hari ahantu hari restaurant bita, sinzi uko bahita hariya ahantu, utaragera kwa Ndori, hafi ya Kanabera, mpahura n'umuntu witwa Simewe yabaga Kaciro, ushobora kuba umuzi. Ndamusuhuza mpagaze gutya, arambwira ngo mbere yuko nkwikiriza ngo banze umpa agapapuro kari mu mufuka wawe. Cyumvikanye? Mpa agapapuro kari mu mufuka wawe kubwira amakuru yako. Akaye gapapuro wandikishije ikaramu y'umutuku, kuko wabuze indi karamu wandikisha. Ndavuga ngo Mana, nemeye yuko mu mpapuro nyinshi z'ibinyoma, mu buhanuzi bwinshi rimwe na rimwe butari bwo, bishoboka yuko wovuga muri ubu buryo. Ariko inshuro nyinshi sitibivuga ko abantu bose bandika. Ariko vuga ngo, biravuga ngo umwe muri mwe navuga no mu ndimi, abandi baceceke, niyabura uzisobanura nawe aceceke. Ukandika udupapuro ukaturunda muri Bibiliya, bakababwira ngo uze uturyamaho, ngo utwisegure, ngo nugera imbere y'inzu y'umuntu ngo udusigeyo. Ibyo ni ibiheko wajanye. Alo, tuzamura Imana yacu ibiganza, dukorere Imana dufite n'ubwenge. Uzi kuvuga ngo wanditse agapapuro ngo ukajane ngo ugasige kuri biro ya runaka ngo uzamusimbura. Ni ubundi biheko nibyo. Birya muza muvuga bindi ntibibaho. Nukwicara mu gitondo ukandika amandiko ukayatongera ngo uje gukura umuntu muri biro. Ni wowe murozi kurusha abandi bose. Wowe ndi wagiye Tanzania, ufite ububasha bwo kubikorera iwawe. Ngo musengere runaka ngo ave mu mwanya ngujemo, nimwe barozi kurusha abandi twita barozi. Abo banyamasengesho ntibakorera Imana, nta bandi Imana yaye umwuka wo kuvuga ngo basengere abantu bava ahantu.
oya ubundi iyo umaze kumenya imbaraga zikurimo ugenda nk'umunyembaraga, uvuga nk'umunyembaraga, uhura n'abanyembaraga. Iyo uhuye n'abantu niyo ubasuje uvuga ngo muri je hari imbaraga, ndi umwana w'Imana, ntabwo ngitinya, ntacyo ntinya. Dukomere Imana yacu amashyi. Abantu babaremye mu bwoba, mutinya abantu ngaho mutari abana b'Imana. Babafata mu matwi. Yakubwira ngo ntiwinjire mu modoka ntuyinjiremo, yakubwira ngo ntuve mu nzu uyu munsi ngo baguteze ntuyivemo, yakubwira ngo iyo telefone yitange barayirose ukayitanga. Umwe yigeze arambwira ngo se ndaca Imana irakubwira kuri iyi modoka kubera iki? Ngo iyi modoka baza bayigutegeramo cyane, ngo ushatse urebe umukozi w'Imana uyiheza. Ndamubwira ngo ndi umukozi w'Imana, uko ni ukuri kose ko Imana arabizi. Bihugiyeho bahanurira gusaba kire, nta nzu y'umukene ibamo igiheko. Niba kinabamo ntawuzi uja kugishakayo. Ahubwo ibiheko byose biba mu nzu z'abakire n'abantu baye baje hanze n'abantu bageze hanze, kuko bafite umugati batanga, baratanga umureti. Bivuge cyane. Uwo muntu nubwo yoba ari umunyangeso mbi, afite abagabo 5, amaze gusaza kubera kuzara buri mezi 3 akuramo inda. Umuntu uzara buri mezi 3 ga ntiyokomeza ni make up gusa yo mutunga, ntarashaka ariko anaendelea kuzaa. Bene umuntu iyo yegereye abanyamasengesho aba umwere, ntacahagira, apfa kubatanga umureti, apfa kubatanga momo. Niba atanga umureti atanga momo, ngo niwe muyumbe wa mbere. Ngo asigaye yerekwa, ngo asigaye hanura. Inzu yiwe niyo babamo, imodoka ye niyo bagenderamo. Uwo ni umuntu w'abayumbe, ntakorwaho, niwe ufinansa gahunda z'abayumbe, niwe wakira n'ifaranga zabo. Hey! Dukomere Imana amashyi. Imana yacu tubabarire cyane. Timukemere ko abahanuzi banyu bakora iby'ubupfumu. Icyo ni igipfumu. Nehemiya we, ba Nehemiya bari hehe bo mu gihe cyacu? Ba Nehemiya bari hehe bahindura ibintu mu gihe cyacu? Bambutse ubwoko mu masezerano. Mwamara ngo abantu nta masezerano, ubwoko ndi bwageze mu masezerano, bogerayo gute? Abashumba binjiye abagore, abantu ko barahanura ibitari byo, abantu ko barashambura ibitari byo, abantu ko baragira abere, abanyabyaha nibo bagize abere kubera yuko bafandinga. None ayo masezerano bizakunda se gute? Bikunde gute? Imana kandi inegurizwa icyo umuntu abiba nicyo. Ntibyo ndangaza bene abo bantu bamaze imyaka myinshi kure y'amasezerano kandi bayafite. Ntibyo ndangaza bene uwo muryango umaze imyaka myinshi utigira amasezerano kandi uyafite, ntushingire, ntiwubake, ntiwigishe ngo barangize, kubera yuko harimo ikibazo. Harimo Kirogoya, harimo Sanibarati, harimo Toshiba, harimo Gresham, bagomba kuvamo kugira ngo Nehemiya yubake, ageze abantu ku masezerano. Dusenge cyane. Abahanuzi banyu bateranya abantu bavukana. Uziko ngo hari umuntu ngo kandi wo muryango wa hafi ngo kwanga ukugirira ishari, ubibwiye umuntu mutoya
utarasomye Bibiliya, utaramenya identite nk'umwana w'Imana, umuntu wese yazabona mwene waba agakomesha. Hari uwigeze ambwira ngo uyu muntu wo muri famiye bacaje ngo agituruka kurenza nkomesha. Kurumva ko uwo muryango uri mu mugisha ba umuntu azaturuka hariya, umukecuru w'abandi uje kugusuhuza, yazaje kuguhobera ukavuga ngo wazanye ibiheko, wamenye Imana cyangwa uri umukozi wa Satani? Ni gute muri aba specialiste mu kumenya ibya Satani mutaba specialiste kumenya iby'Imana? Ni gute mutamenya ijambo? Biravuga ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye, rigwije ubwenge. Ni gute ijambo ritagwira muri mwe mukamenya amakuru y'abarozi n'abinjiye? Mwabanyamasengesho mwe, mwabayumbe mwe. Nta kimwe kimunanira. Babwira iki kintu, nta kindi kinyejana cyavuze ubutumwa bw'ibiheko n'abarozi k'ikinyejana nabonye turimo. Ikindi kinyejana cyose n'abavuga ubutumwa bose bamamaje inkuru y'ubwami. Nibwo bwahagurukije Yohana umubatiza, aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nibyo Yesu yavuze, aravuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana bwabagezemo. Nibyo. Oh, haleluya. Intumwa zahagazemo umunsi Petero ku munsi wa Pentekote avuga ngo urya mwacumise niwe wakoze ibi ngibi, ahubwo nimwihane kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibagereho. Niyo makuru yabwiye umuntu umunsi bageze ku irembo ryitwa ryiza. Niyo makuru bavuze, nayo kwihana ibyaha, n'ay'Imana y'imbabazi, n'ay'urukundo rw'Imana. Ntibigeze bavuga amakuru y'abarozi n'abadayimoni. Ahubwo abarozi bageraga baratitiraga ibyabo bigata agaciro. Muri Simoni w'umukoniko nabagezeho yaravuze ngo tubwire izo mbaraga. Bene murabazi b'abahungu barindwi ba wa mugabo bavuze ngo natwe ko turakora nka Paulo, kuko babonye Paulo ahagaze mu mbaraga. Twebwe ntibakitwifuza, ahubwo nitwe tubatinya. Ba Nehemiya banone bari hehe? Nyuma sorejeho, sinshaka gutinda. Niba twambutsa ubwoko nka Nehemiya tukaba tubusengera nka Nehemiya, niki dusengera ku bwoko, niki dusengera ku gihugu, niki dusengera ku miryango, niki dusengera ku bantu? Somera kimwe twakivuze, ibindi bibiri ndabivuga maze gusoma kiriya cyanditswe. Cya mbere, buriya mu masengesho akomeye yuzuye kandi yujuje ubuziranenge, isengesho ryitwa daye wa twese cyangwa data wa twese uri mu ijuru riruzuye. Ririya sengesho riruzuye, ririmo gahunda zose. Utangira uramya Imana ubona gukomera kwayo. Wamaze kubona kuramya Imana no gukomera kwayo, ntiwongera kubona imbaraga z'abanzi. Muri iriya sengesho harimo amahoro n'umutekano. Iyo wamaze kumenya ngo ni data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Iryo jambo ubwami bwawe buze, ubuvuze ngo mu bwami bw'Imana ni ubwami bw'amahoro, ni ubwami bw'umutekano. Kimwe mu byo tugiye gusengera ibihugu n'imiryango n'ubwoko n'abantu ni amahoro. Ndashima Imana ko mbaye mbivugira mu gihugu kimaze imyaka myinshi gitekanye. Mu Rwanda niho hantu uza wanika umwenda ukawusiga hanze ukarara ukawusangaho. Nukuri keretse muba ku muhanda utabaho local defense. Ariko ibyo mbabwiye mbaheze ubuhamya butoya, mbaho ubuhamya butoya kuko muzi ikintu kiremereye. Mbaho ubuhamya butoya.
twigeze kwibwa televiziyo mu rugo. Televiziyo iragenda, sinavuze ko nta bintu bitaza bigenda, ariko nta muntu ukora ibyo ngibyo ngo bihere cyangwa ngo ye kumenyekana. Nta gihugu habe no mu muryango wanyu, mu rugo iwanyu hashobora kuba hari umwana umeze gutyo uzi ushukana amafaranga y'abandi cyangwa uza wiha amatartine y'imigati berekeyeyo. Ibyo rero nta gihugu cyo birinda, ariko uwo muntu ndi yoyoberana ubuzima bwe bwose mu bihugu bifite gahunda. Televiziyo iragenda, turabiripotinga kuri polisi ya flat, tumara amezi 3 twaribagiwe ko zarangiye. Umunsi umwe mu gitondo baraduhamagara kuri polisi ya Remera, baratubwira ngo si mwebwe mwibwe televiziyo mu mezi 3 ashize, ni twebwe, ngo muze muyifate hano Remera. Nta bantu bibwe ibintu byagarutse ba. Hari ibihugu bimwe umuntu azayikujana uhagaze hano akarenga ukamukurikiza amaso, kandi ikajanwa n'ufite ububasha, wa wundi wari kurega akaba ari wijana. Ndahazi nigeze kuja mu gihugu cy'abaturanyi nambaye shenete, nagiraga umuco wo kwambara shenete kera, kagarama gendugaranye Kristo atarakora umurimo ukomeye muri jewe. Umuntu arambwira ngo iki gihugu wagezemo ni isoko, uwo muco uyifate uyishire kure umufuka w'imbere, kuko uretse na shenete nijo siborica. Ubaye nk'ujurira gatoya bo kunigira mu isoko hagati bakayigukuramo bakagusiga bagukandaganya. Umutekano, ubwami bwawe buze, ndagira ngo mbabwire ngo mutekane mu mwuka. Igihugu cyogira umutekano mu mihanda n'ahandi hose, ariko abantu batagituyemo baba mu bwoba, kuko bababize mu ubwoba. Abashumba bagomba kubabwira Imana ikomeye, bababwiye yuko mutorya ngo muhage, bababwiye yuko mutoryama ngo musinzire, bababwiye yuko hari abantu babarwanya, bababwiye yuko hari abantu babanga, bababwiye ko hari abantu babaroga. Ukaba mu gihugu hari abantu bahunze u Rwanda bamaze imyaka 20 bararuhunze, ariko baracararamo. Ni ukuvuga ngo imitima yarahunze. Ninde wo bakora mu murimo atari Kristo? Ubwami bwawe buze, bubasobanurire kurindwa n'Imana, bubasobanurire umurimo w'abayobozi, bubasobanurire abana b'Imana, bubasobanurire identite yanyu, bubasobanurire abo muri bo. Iyo wamenye uwuriwe witwara nk'umwana w'umwami. Bibiliya iravuga ngo nzarya ndyama niseguye, kuko data ari ku ngoma, data ni umwami, nta handi Imana itakurindira. Kandi igihe cyawe cyageze, ntaho Satani atagusanga. Ubwami bwawe nimuzajya musengera ibihugu, musengera imiryango, musengera abantu, mujye muvuga ngo ubwami bw'Imana bubageremo, bukora umurimo. Uduha ibiryo byacu. Muzi ko abantu benshi twita ngo ni impunzi ziri muri process, nta buhunzi buriho. Benshi bazasubira no mu bihugu bavuyemo bavuga ko bahunze, bahimbye gusa za identity. Ni ukuvuga ngo ni impunzi economique, ni impunzi z'igifu, kandi ibihugu batuyemo ntibabikunda. Biba mu izuba ryinshi aho riba, ahandi hakabamo imvura nyinshi n'amaneje aho baba, ahandi ntihaba imisozi imeze nk'iyi nahangaha. Ni ukuvuga ngo ni abarefugee economique. Musengera ibihugu kugira ngo ubutunzi bube, abantu bature, abantu batekane, imihanda yubakwe, amashuri yubakwe, ibikorwa by'iterambere. Aribyo dusengera u Rwanda muri imyaka iri imbere, kugira ngo tuve mu rwego rwiza tujya mu rundi rwego. Dusigasiga ibyo twagezeho tubisigasire, ariko tubiteze n'imbere. Biracashoboka yuko ibihugu byacu zoba ibihugu abantu bahungiramo aho ku ibihugu abantu bahunga. Zaburi 142:4 ndimo ndavuga ngo ni gute dusengera
ibihugu ni gute dusengera ubwoko. Icambere tubwira abantu umutekano. Zaburi 144 umurongo wa 13. umurongo wa 13 ngo ibigega byacu byuzure. Turasenga ngo ibigega byacu byuzure, birimo imyaka y'imbuto zose, bizemo imyaka y'imbuto zose, intama zacu zibyarire intama zacu zibyarire ibihumbi n'inzovu mu rwuri rwacu, aha, ngo amafizi yacu agire imitwaro iremereye. Amafizi yacu ashobore gukora imirimo ikomeye. Nicyo cyaka kuvuga. Sobanura ibyo bintu. Ndimo ndavuga ngo iyo dusengera imiryango, iyo dusengera ibihugu, iyo dusengera ubwoko, iyo dusengera abantu, tubasengera finance na ekonomi. Kuko finance na ekonomi zatunganye, nta mabifu yakongera kubaho. Ibi byose mwumva ngo yanyanze ntashaka, ni ubukene. Ibi byose mvuga ngo umuntu yagize kugira ngo bamuruze, ni ubukene, ni imitekerereze y'ubukene. Ibi byose mubona kuri social media biye bituma abantu bakora ibidakorwa kuri YouTube kugira ngo babone ama-views. Ni ubukene. Tahandi YouTube yabaye ivuga ubusa. Ni ubukene. Nta muntu ufite icyo akora yoja kuri YouTube ngo mu YouTuber. Ni ubukene. Ibigega byacu bibemo imyaka. Icyambere iyo ni imirima, ni agriculture. Dusengere ubuhinzi. Icyakabiri amatungo, ubwo n'ubworozi. Intama zacu zibyara ibihumbi n'inzovu, ayo ni amatungo, nukuvuga ngo ni farming. Aborozi bigende neza. Icyagatatu ngo amafizi yacu agira imbaraga. Mu gihe cy'umwami Dawidi amafizi byavugaga inganda, niyo yahingaga, niyo yatwaraga ibintu biremereye, ni ibimasa byahingaga, yavugaga industry. Ni ubukungu. Subira ku murongo wa 12 soreza ahandi. Icyagatatu dusengera ku gihugu. Icyambere dusengera umutekano, tukavuga ngo ubwami bwawe buze. Icyakabiri tugasengera ubukungu, naho maze kuvuga. Icyagatatu dusengera imiryango. Umurongo wa 12 kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza, bamere nk'ibiti byikuririza abahungu bacu, bakira abasore, bagumana ubusore bwabo. n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka, abajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba. Ameze nk'amabuye abajijwe y'amapilare cyangwa y'amagranite. Nicyo bivuga. Biravuga iki? Biravuga ngo ikintu cyantangaje niki, ni umwami Dawidi wakoraga irisengesho, umwami uzukira muri niba turasenga. Ni abatambyi bangahe bagisenga? Ni abashumba bangahe bakibyukira mu masengesho? Muzi ko abashumba benshi badasenga? Muzi ko abanyamasengesho benshi ari izina basigariyeho? Bajya muri kafe bakamikwa bagatikura, hanyuma bakavuga abarozi bakere ngo beretswe ntibaheruka gusenga. Muzabakurikirane n'ukuri. Umukurikirane kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Iyo atari kuri WhatsApp aba ari muri kafetariya. None asenga ryari? Dawidi mu rukerera abyuka asenga, kumanywa arasenga. Haravuga ngo abahungu bacu, uzi ko abahungu benshi babaye abanyarumogi. Ibihugu mvuyemo barakubwira ngo umwana w'imyaka 13 urumogi. Nibwo bwa mbere kujya tuza twandika hano ku mihanda, nuko Chance Sose yari kubibabwira uko tujya twandika mu mihanda ngo amata na fanta bikonje, ngo MTN iragurishwa hano. Muri Canada barandika ngo cannabis iragurishwa hano. Cannabis ni urumogi. Kandi ahantu banditse ngo cannabis iragurishwa hano ntiho habara, niho henshi. Uragenda ufite amafaranga ukagura. Muri Amerika bajya bagura imbunda, mu mamagazi baragurisha imbunda. Ngizi byo batoza abantu. Musengera imiryango. Bamara ngo abana barangiritse ndiboreka kwangirika gute? Baroroye, barabibye ko barasarura. N'impanuka zihaba henshi,
ni impanuka z'abanyarumogi. Muzumva impfu zikunze kubayo n'abanyarumogi batwara mu mihanda nk'abanywera urumogi nyine. Uku tuvuga ngo ntiturenza 80, ibo hari abatwara mu 180. Musengere imiryango, musengere imiryango. Ejo bundi mperutse kuja mu muryango warambwira ngo umwana mu gitondo yahagurutse w'umukobwa w'imyaka 16 ngo abwira se ngo kuva none ntibakongere gukoresha shi, ngo baze bakoresha hi. Shi ni ukuvuga ngo ni umukobwa, hi ni ukuvuga ngo ni umuhungu, ngo kuva none ntimukongere kunyita umukobwa, nabaye umuhungu. Muri kominote zacu ari umwana wawe wobigenza gute? Ngo yinjiye mu cyumba asanga imyenda yose y'abakobwa yaciye, asanga yaguze ubwanwa bwa fake azojya yitera mu gitondo, yaguze umuti umeze ubwanwa. Ari umukobwa wawe, aho kuja muri make up ngo yikora ase n'abakobwa, ugasanga karitera ubwanwa uruziga rwamanutse. Yangoye ibinini bimuhindura ijwi, karavuga ukagira ngo ni ingunguru bahe bakomanga.